Amahubo 1:11 verse ngelika 10 ukumesaba uJehova kunguqala kokuhlakanipha banengqondo enhle bonke abakwenzayo udumo lwakhe lume kuze bephakade ukusaba uJehova kunguhlakanipha athi u1 Timothy 4 verse 8 egameni lika Jesu waseNazaretha ngicela siphuthume sifunde isikhathi asikho ngiyayisaba lo look leyo egameni lika Jesu sithembisene ngayo ngoba isisi salo mama sikhulu kakhulu sihlele sifuna ukuthela manje ngishawa isikhathi ngisho nasemshweshwe ngivele ngishawa isikhathi egameni lika Jesu ngisindisiwe zibazalwane futhi uNkulunkulu omuhle njalo uye ngathi bona ngoku ungathi ngavele ngisangane ngikhase ngesisi ngiyofika le phezulu ngihambe ngenxa yobuhle bakhe ngibona indoda enhle kangaka engithanda kangaka engenzela umusa empilweni yami 1 Timothy 4 verse 8 ngokuba ukujwayeza umzimba kusiza ingcosana kepha umesaba uNkulunkulu kusiza izintweni zonke kunesithembiso salokho kuphila nalokho okuzayo cela uzosibhekele isithembiso salokho kuphila okushiwo izwi Isaiah 13 verse 22 ngalesikhathi mina ngisahlezi la ngokuba ukujwayeza umzimba kusiza ingcosana kepha umesaba uNkulunkulu kusiza izintweni zonke kunesithembiso salokho kuphila ukusaba uNkulunkulu ngithanda leyo kusaba uNkulunkulu ngoba akukhathali ngenani bantwana basemshweshwe yabona amakhuluma mina ngivele ngene kakhulu ngokuba ukujwayeza umzimba kusiza ingcosana kepha umesaba uNkulunkulu kusiza izintweni zonke ngoba saba uNkulunkulu usizakale izintweni zonke naleyo khulayo bodalwe onakele iyamhlula semfakazile semthandazile iyamhlupha kuyasizakala ukusabela uNkulunkulu ngiyayithanda leyo kusaba uNkulunkulu ngoba noma singahamba uhambo lodwa sikhuluma izweni lodwa but kube nezinto mina ngithi mina hayi ke lezi nani niyazi bazalwane hayi nani niyazi bawusaba uNkulunkulu ayikho into ezobazalwane nabo abayaziyo nabayi-understandayo nabayiqonda kancono Mam Ntobela siya understand hayi uNkulunkulu ayi-understand walutho ak-understand walutho kuNkulunkulu so lento yokusaba uNkulunkulu inalento yokuthi noma ngathiwa abanye bayenza abanye bayakwenza ukuthi kodwa mina hayi ngoba ngisaba uNkulunkulu lento yokusaba uNkulunkulu yenza ukuthi udlule emntwini ufuna uNkulunkulu yena yedwa ngiyamuzwa umama umesisi umede uyabeka mina sengifika ngizobhalansisa ukuthi noma bangaphuma bayesebenza beya ey'ndaweni zonke bekumabhizinisi mina sengisala ngiyibhalansise ngoNkulunkulu osaba uJehova uthandazela nabaye emsebenzini osaba uJehova uthandazela ngisho umyeni wakhe athandazela ikhaya athandazela isikole yabo mina ngoba ngihlele ekhaya ngisebenzi bathi babemfuna ukuthi ngelanga umoya ongcwele ekhuluma nami uthi wena njengoba uhlele ekhaya bonke laba fanele ubathandazele bonke uyathandaza osaba uJehova futhi uthandaza ngazikhathi zonke ngababona bemile wemusa wabahlele ekhaya abathandazayo usithi bahlala bangafuna ukusebenza bafuna ukukhangeza kanti umsebenzi lithi lingasebenzeli ukudla okuphelayo usebenzelana ukudla okungapheliyo yebo nami ngisemsebenzini ngoba ngiyakholwa ngithandazela abantu uyaphuma uyesikoleni ngithi baba nabaye esikoleni zonke babathwale nguwe ndoda yempi egameni lika Jesu waseNazaretha nabasemsebenzini nababamabhizinisi ngimile nami ngiyasebenza uma ngathiwa uqimbuzi lulala phansi wayibona isikhale siyovula so ngizobhalansisa namuhla bekhuluma kubanga egameni lika Jesu waseNazaretha bathi sibonga uNkulunkulu othi lokho ukujwayeza umzimba kusiza ingcosana kodwa umesaba uNkulunkulu kusiza umzimba wonke nempilo yakho yonke azathi enena ohlezi kuyena uhlezi anelisiwe ngifuna ukukhuluma ngomuntu osaba uJehova akanandaba ukuthi ubani unani uthini ngasiphi isikhathi ngoba impilo yakhe akayikhathalisa kakhompiti akanandaba ukuthi ubani unani wenzani ngasiphi isikhathi ngoba usabela uJehova nje ngoba ngenze ukuthi mangibona umuntu enenhlanhla ngifune kanti uJehova kumina akayifuni ngoba yena ezohlisa ilevel yokukholwa kwami so akunandaba yabona lo osaba uJehova uhlelane lisiwe athi yonke into abanayo ngiyababongela Nkosi futhi mangibheka ngihlehla sanyonke ngithi Nkosi ngiyangikhulekela ukuthi Nkosi izinto zakhe mazime kahle anginalo ethi webebani soke sibona ngoba usaba uJehova lo usaba uJehova ukuthi angiyenze lento engiyithandayo wenza le engayithandile ngikhulekele ngishisitha sami Jesus my God usaba uJehova osaba uJehova uhlezane lisiwe akakhundelana abantu othenga imoto nami ngizoyithenga engigcina ngathi usaba uJehova lo
egameni likaJesu banemali nami ngizoba nayo bagqoka kahle ngizohlulwa yini hayi usaba uJehova akacompete hlezane lisini khaya emkhulekweni thandazela uthandazele awukhethi ake ngithandazele lo ongenza ukuthi bese ngithandazele usaba uJehova bayaqoma umakoti bayaqoma umama usaba uJehova hayi vele nje thiwa nina bomakoti usaba uJehova hlezane lisini usaba uJehova uhlezane lisini wasana Zakha 13 verse 22 usaba uJehova Zakha 13 verse 22 Olungileyo ushiyela abantwana babantwana bakhe ifa kepha ingcebo yesoni ibekelelwa nasi izithelo zomuntu usaba uJehova olungileyo yonke into yenzayo itshala ekhaya lakho utshala ngisho nasebantwaneni bakho usaba uJehova ushiyela abantwana bakhe ifa liphi ifa ushiyela abantwana bakho ukuthi nabo bakothi kuthiwa bayaqoma makuyobathini emthini nakho mina kuye kubathandaza mina oqala ke niprofet prophet one man uprofet one awumprofeti na thini kanimoto Jeremiah thini Jeremiah walo ugijima kuthona abantu nakho wena utshala lonke olungileyo shila abantwana bakhe ifa eliphi leli full shia ushiya le eliphi leli nanti lifasinenga kuna sinayo esitsheni so sikhuluma umuntu osaba uJehova owesifazane osaba uJehova uhlezane lisiwe usuyamfungela abantu uzubangoba ukuthi hayi phela ngisephakeme ngoba ukuthi khulekele yabona usathola imoto ungathola umuzi ungabe nawo akomkhule uthi lo muzi wakhe Nkosi ngiyawubusisa egameni likaJesu ungenawo usubagomela abantu ukuthi akoze kufike nini thini saba uJehova hlezane lisiwe asiqhudelani nginakho konke ngoJesu oqinisa inkosi ibusise bazalwane amen